Aman nih Pak, belikan baju rayaku woi. 15-nya baju raya. Oh no. Ya nang sini aman nih Pak yo. Meh beli baju raya kayak beli skincare. Terusnya meh beli peralatan dapur dan beli cendol. Ya. Aduh, ini lagu si Gledi teniron dan ipaku ke. Pusing di kita lagu ini woi. THRP gera tangko hilan. Guna membeli baju we. Aduh, ini nomor aku cel nomen pe diringku kuihu. Ya, Bu. Si THR nong Bu. Berkas-berkasku laporanku mehel sih Bu. Hana tiga cair lan Bu, THR ku Bu. Hek pedeh ngaku buat Bu, masa perni bulan salah ini. Iya, aduh ini Bu, ini ya ngaku tanda tangan nih urum direktur Bu. Aduh ini. Sabar aman nih Pak, kayak nggak gajian. Anak ini Bu, gerara lah Bu. Kesalahan nih laporanku Bu. Tiran nih Bu yo, kasih sinon kati cair. Aduh. Kalau gini cerita ya gaji THR peger tangko, honor peger tangko kuna dia. Sikengan bajumu woi. Nih ha. Ya, belang ini nih kok gak. Ino. Belang ini kita pakai enten nih woi. Iya, ini kopi belang beda ya betul. Cas sama kita. Pak. Iya. Bang-bangku nggak beli baju raya mas. Beberapa setel mas. Aku nang ini nih Pak. Engkau baju raya pikir kau aja mager memanganan isu. Gah nengon ku toyo. Nanti dar nengon ke atas yo. Dari rumah nih kau ya.